2009 сол Toyota Camry американка объем мотор 2.5 ҳуҷҷат солона сӯзишворӣ бензин дарави ки пружини салонай чор электро дора денюлифт 123 000 пробегай мультирул климат контрол хай кондиционер ҳаст коробка автомат юкам ҳаст чанта яка нахи 125 000 номерои телефон 905 45 46 93 خیلی ارزان میشه با که نشد خداویش خیلی ارزان همین کامera 2010 سال Toyota Camry американка объем мотор 2.5 сӯзишворӣ бензин 1 сола ҳуҷҷат дорад чор электро дора сиденьё лифтай 169 000 пробег кондиционер климат контрол коробка автомата чанд тайпси мултирул 100 000 бу савдо меша 100 000 бу савдо меша бозор чандш ка 95 номеро чанда 001 не номеро телефон 001 001 99 99 88 88 люкам дора ششم سال Toyota Corolla Европа да объем мотор 1.4 сӯзишворӣ бензин 4 баллон нав растамошка надора чаха пробег 202 000 пробегай 2 электропакет кондиционер хай дора коробка механика чанд тайпси яка 60 қай растамошка 60,000 растамошка мекна метякам охе хе бозор чандш кадака бозор то 55 така бозор 55 така кадаш нашод хадавои ҳамаш соза хадавои соза моторам соза чай ай соз короче номерои телефон 938 24 99 90 задагӣ надорад Hyundai Elantra 2012 sol объем мотор 1.6 сӯзишворӣ бензин 1 сола ҳуҷҷат дора мошин чор электро абагрес дени ҳаст 68 000 пробег коробка автомат абагрес надорам дорам неста чи
نرخ چنده؟ 95 تا با ساده میشه. نمره چنده؟ نه نمره تلفن 907 908 08 64 45 64 45 Toyota Fielder avion motor 2008 so'lay avion motorish 1.8 vagon hujjat 1 so'la benzin Cho Electra 193,000 пробег кондиционер старт-стоп коробка автомат 75,000 bu savdomish номери телефона 117 31 21 21 4 балоныш навар Niska. Hyundai Sonata 2006 sol avion motor 2 gaz benzina hujjat bo'yicha Chor Electra 179,000 пробег кондиционер است کنترل коробка автомат چند تا نرخ شکر؟ نرخش 55,000 با ساده میشه نمره تلفن 901 50 40 16 задний камера است на сол автради сидан авион мотор 1.6 газ дорам газ бензин است уҷад як сола як мо уҷад чор электропакет 232,000 пробег кондиционер дора коробка механик мультирул чанд нархش 40 تا мега бо саду нарх расходиш чиқадар аст 20 литр шехам 100 км трас ҳадаҳошам сӯзая ҳадаҳош сӯзда номери телефон 983 01 50